Kako radi pametan sat sa Temua od 3000 dinara? Verujemo da i vas ovo zanima. Mi smo ga poručili, isprobali i evo utisaka. Ako tražite pametan sat, ali vam je budžet baš ograničen, ovaj Liže smartwatch sa Temua bi mogao da bude solidan izbor. Liže je kineski brend, relativno poznat po svojim jeftinim, ali dobrim klasičnim satovima koji pružuju solidan odnos cene i kvaliteta. Sada su napravili smartwatch koji je na slikama na Temu delovao baš dobro. Stigao nam je u ovoj maloj i neuglednoj kutiji, što možda i nije loše, zato što neće privlačiti pažnju na carini. Pored sata u kutiji su uputstvo i kabel za punjenje. Sa jedne strane je standardni USB, dok magnetni konektor podsjeća na one sa dečijih smartić satića. Tu je i uputstvo sa osnovnim smernicama za aktiviranje i podešavanje sata. Sve se svodi na to da kamerom telefona skenirate bar kod sa kutije i instalirate aplikaciju. Dobra stvar je da može da se skine sa Google Play Store, a ne sa alternativnih sajtova, što je svakako sigurnije rešenje. Sama instalacija je prošla bez problema, a sat i telefon su se odmah povezali. Inače, sat je inicijalno imao meni na kineskom, ali se posle instalacije i povezivanja sa telefonom odmah prebacio na engleski. Što se tiče dizajna, poručili smo ovaj model sa crnom silikonskom narukvicom. Lepo izgleda i ona verzija sa narandžastom koja se slaže sa ovim obojenim detaljima na sivom kućištu i ta verzija još više podsjeća na Apple Watch Ultra. Narukvica je mekana i udobna, ceo sat izgleda vrlo dobro. Kućište je od metala, a na Temu se u specifikacijama navodi da je urađeno od legure cinka. Leđa su od plastike i tu se nalaze senzori i konektor za punjenje. Kod nekih Temu prodavaca stoji da kućište ima sertifikat IP67, što znači da bi trebalo da sat izdrži pod vodom do 30 minuta i metar dubine. Ovaj podatak se ne navodi na nekim drugim ponudama, pa bi verovatno trebalo izbeći potapanje. Na kraju recenzije saznaćete da li je sat stvarno preživeo potapanje pod vodu. Ostale karakteristike podrazumevaju ekran dijagonale 1.96 inča. U kućište je mogao da stane i veći ekran, pa je okvir oko njega nešto širi, pogotovo uz donju ivicu. Ali to bi definitivno povećalo cenu sata, pa razumemo ovaj izbor. Rezolucija ekrana je 240x280 tačaka i nije najveća, pa će se iz blizine videti pikseli, ali većini korisnika to neće previše smetati. Kvalitet prikaza je dobar, a ekran će moći da se vidi i napolju bez problema. Nije ovo vrhunski displej naravno, ali je pristojan. Baterija je kapaciteta 600 mAh i izdržala je oko nedelju dana dosta intenzivnog korišćenja, što je iznenađujuće dobar rezultat. A šta sve sat može? Ne previše toga, ali osnovne funkcije obavlja dosta korektno. Od senzora je tu onaj za merenje pulsa, a podržano je i očitavanje saturacije kiseonikom u krvi. Puls je merio precizno, bar u poređenju sa mnogo skupljim modelima satova i manje više su davali približne rezultate. Saturacija kiseonika uvijek bila 96%, pa taj rezultat uzimamo sa rezervom. Pored toga, dobit ćete podatak o pređenim koracima i potrošenim kalorijama tokom dana. I to bi bilo to otprilike. Takođe, podržano je oko 100 sportova, ali programi za sve njih su manje više isti, tako da će sat zapravo pratiti vreme vežbanja, korake i otkucaje srca, praktično koju god aktivnost da odaberete. Ako ste sportista profesionalac i želite da pratite baš sve parametre vaših specifičnih treninga, ovo definitivno nije sat za vas. Ali ako ste rekreativac koji ponekada vozi bicikl ili igra basket, i ovo će biti dovoljno da dobijete uvid u osnovne detalje. Pristup svim sportovima imate preko aplikacije gde možete da birate i skinove za glavni ekran. Ima ih baš dosta, a neki od njih su stvarno atraktivni. Odnosno, bit će po nešto za svakoga. Sve pokreće Realtek chipset i sat je radio sasvim pristojno i bio dovoljno responsivan. Upravlja se pre svega ekranom osetljivim na dodir, pa odozgo dobijate podešavanje i osnovne komande, a odozdo dobijate poruke, dok povlačenjem sa leve strane dobijate neke osnovne informacije i pristup dodatnim podešavanjima. Taster služi za pristup svim opcijama i povratak na glavni meni, ali nažalost krunica nema nikakvu funkciju iako se okreće. Preko sata možete i da telefonirate ili slušate muziku i pratite vremensku prognozu. Takođe, uz pomoć njega možete da snimite i selfie na telefonom ili da ga locirate, što je korisno. Iako nema kompleksnost nekih skupih modela, a opcije su relativno svedene, bit će dovoljno dobre velikom delu korisnika. Sat sasvim lepo stoji na ruci, udoban je, lagan i radi. Brend Liže nije sasvim nepoznat, postoji već duže vremena, pa se nadamo da će i ovaj sat funkcionisati bar nekoliko godina bez problema. Cena sata je oko 3000 dinara uz besplatnu isporuku sa Temua. A da li je preživao potapanje pod vodu?
Zapravo jeste. Držali smo ga u tegli nešto manje od sat vremena i nije mu se ništa desilo.